Dobrodošli u novu epizodu emisije o tehnologijama High-Tech Zona. Moje ime je Stefan Debić, a na početku, kao i do sada, IT novosti. Nova verzija Googleove aplikacije za prevođenje Google Translate nakon novog ažuriranja omogućava prevođenje natpisa, menija, reklama, ali i sadržaja. Ova aplikacija koja ima 500 miliona mesečnih korisnika sada može da prevodi i fotografisane tekstove. Trenutno funkcioniše sa francuskim, nemačkim, italijanskim, portugalskim, ruskim i španskim, koji će biti prevođeni na engleski, ali se planira skoro povećanje broja jezika. Programeri se nadaju da aplikacija neće imati samo turističku upotrebu, već da će postati dragocena alatka i za profesore, zdravstvene radnike, ali i policiju. Nekoliko meseci nakon što je najavio dva manja telefona, A5 i A3, Samsung je predstavio A7, 5,5-inčni telefon HD AMOLED ekrana, metalnog okvira 6,3 mm debljine, tanji je od novog iPhona za čak 5 mm. Baterija od 2600 mAh napaja telefon koji pokreće Android KitKat, što bi moglo, zbog nedostatka Lollipopa, da razočara zagriženije ljubitelje Androida. Posetuje zadnju kameru od 13 megapiksela i prednju koja ima 5, što je postalo standardno za uređaje ovog ranga. Iako se sada i zvanično Apple-ovi telefoni mogu kupiti u Kini, potražnja za prokrijumčarenim najnovijim modelima iPhone 6 i 6 Plus ne jenjava. U jednom trenutku pre početka zvanične prodaje njihova cena dostizala je čak $2400. Jedan od pokušaja krijumčarenja zabeležen je u Hong Kongu, gdje su carinici uhapsili čoveka koji je selotejpom za sebe zalepio 94 iPhona. Postoji mogućnosti da je pogrešno shvaćen, s obzirom da je Kinez, možda čovek ima dosta rodbine. A sada je na redu naša stalna rubrika. Zamislite situaciju. Zamislite situaciju. Spremni ste za digitalizaciju, imate dobar televizor, treba vam i dobar zvuk. Kakve zvučnike imate? Ovako, imamo više varijanta. Kao prva varijanta nameće nam se ovaj odličan Sonyjev 5.1 sistem. Za ljude koji imaju malo manje mesta, znači imamo ovako ovu varijantu ovde sa manjim satelitima, tako da će naći mesto u nekoj od svojih polica, a za ljude koji prate najnovije tehnologije i posjeduju smart televizor, imamo ovako varijantu, ovaj LG Sound bar ovde, koji dolazi, bežično se povezuje sa televizorom, a također konekcija između njega i wufera je bežična. Pored toga što se povezuje sa televizorom, možemo ga povezati sa mobilnim telefonom. Za ljude koji ne žele, odnosno za ljude koji samo žele da uživaju u muzici, imamo ovako varijantu odvojenih mini linija i portable muzičkih plejera. U Las Vegasu kao glavnom događaju kada je potrošačka elektronika u pitanju predstavljen je i Samsung S6, doduše iza zatvorenih vrata. Ako je verovati slikama koje je objavio sajt Nowhere Else FR, Samsungov sledeći vodeći telefon znatno će se razlikovati od dosadašnjih modela Galaxy S. Ova južnokorejska kompanija trebalo bi da nastavi sa trendom koji su ucrtali Galaxy Alpha, Note 4 i Edge, a to je da novi modeli telefona imaju metalni ram. Iako se autentičnost fotografija ne može potvrditi, one pokazuju pozadinu metalnog kućišta koje na sredini ima isečak za kameru, koji služi da smanji smetnje sa bežičnim signalom koje mogu nastati zbog metala. Samsung je za prethodne modele telefona koristio plastična kućišta i definitivni prelazak na metal bio bi velika promena za tu kompaniju. To je nešto što njihovi potrošači širom sveta traže i na što se žale već dva modela unazad. Očekuje se da će novi model Samsungovog telefona imati sledeće specifikacije. Quad HD ekran od 5,5 inča, rezolucije 1440 x 2560 piksela, kao i da će ga pokretati 64-bitni oktakorni procesor Exynos 7420 ili Snapdragon 810 čip. Trebalo bi da se sa zadnje strane nađe 20-pikselna kamera, dok će prednju kameru krasiti 5 piksela. Operativni sistem, naravno najnoviji, Android 5.0 Lollipop, 3 GB radne memorije i 32 GB interne memorije. Toliko za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas i sutra na kanalu Pink 3. Doviđenja.